Antonio Rudiger si umukinnyi usanzwe. Ku kibuga ni umukinnyi utagira ubwoba, wihagararaho kandi utavugirwamo, umwe mu bakinnyi bugarira batinyitse ku isi. Ariko se ni iki cyamugize uwo ari we uyu munsi? Ni he yatangiriye? Ni ibihe bikomeye yanyuzemo byatumye aba icyamamare? Uretse umupira w'amaguru, hari ibindi bintu bitangaje abantu bake bazi kuri we. Uramutse utabimenye byaba ari igihombo. Reba iyi video ugere ku musozo. Uri kumwe nanjye Songa Miracle. Iyi ni Tamutamu Rwanda. Kora follow maze ukande no ku gatima. Twandikire muri comment utubwire ikidasanzwe uzi kuri uyu mukinnyi Rudiger. Antonio Rudiger yavukiye i Berlin mu Budage ku itariki ya 3 Werurwe mu mwaka w'1993. Afite inkomoko muri Sierra Leone ku ruhande rwa nyina umubyara. Akaba yarakuze mu gace ka Neukölln, kamwe mu duce twari tugoye mu murwa mukuru w'Ubudage, agace kari kiganjemo ubukene n'urugomo bikabije. Rudiger yakuriye mu muryango w'abimukira bakomoka muri Sierra Leone. Ababyeyi be bari barahunze intambara. Mu bwana bwe yahuye n'ivangura rikomeye bitewe n'inkomoko ye. Yabaye umwana w'umwirabura mu gace kari karimo Abadage benshi, bikamuviramo gutotezwa no gutukwa kenshi. Ibyo byamuteye uburakari, ariko umupira w'amaguru wamubereye ubuhungiro. Nubwo yakuriye mu bihe byari bigoye, Rudiger yagaragaje umuhate n'ubushake bwo gutsinda, bituma yinjira mu mupira w'amaguru akiri muto. Reka noneho tugaruke mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru. Guhera muri 2008 kugeza muri 2011 yari ari mu ikipe ya Borussia Dortmund. Yinjiye mu ishuri ry'umupira w'amaguru ry'iyi kipe izwi cyane mu Budage. Yatangiye umwuga we mu mupira w'amaguru mu ikipe ya Stuttgart guhera muri 2011 kugeza muri 2015. Nyuma yo kuva muri Borussia Dortmund, yerekeje muri Stuttgart aho yakiniye ikipe y'abato ndetse n'ikipe nkuru. Yahakiniye imikino 36 atsinda ibitego 2. Muri 2015 kugeza muri 2016 yari ari gukinira ikipe ya AS Roma nk'intizanyo. Nyuma baza kumugura burundu muri 2016 ku mafaranga agera kuri miliyoni 9 z'amayero. Yakiniye iyi kipe imikino 56 atsinda igitego kimwe. Guhera muri 2017 kugeza muri 2022 yari ari gukinira mu ikipe ya Chelsea FC yo mu Bwongereza ku mafaranga agera kuri miliyoni 35 z'amayero. Yakiniye iyi kipe imikino 133 atsinda ibitego 9. Muri 2022 yasinyiye ikipe ya Real Madrid nk'uwari urangije amasezerano mu ikipe ya Chelsea. Yaje ari nk'umu free agent, bivuze ko yagiye ku buntu. Yahise atangira kugira uruhare rukomeye mu bwugarizi bw'iyi kipe, akaba ari arimo arakinamo kugeza na n'ubu. Umukinnyi Antonio Rudiger bimwe mu bikombe yagiye afasha amakipe mu gutwara, twavuga muri Chelsea aho yafashije Chelsea gutwara UEFA Champions League 2020-2021, UEFA Europa League 2018-2019, FA Cup 2017-2018, UEFA Super Cup 2021, FIFA Club World Cup 2021. Naho muri Real Madrid yatwaye UEFA Super Cup 2022, atwara na FIFA Club World Cup 2022. Dore none ibintu bitangaje utaruzi kuri Antonio Rudiger. Rudiger azwiho ibikorwa by'ubugiraneza cyane cyane mu gufasha abana bo muri Sierra Leone, igihugu mama we avukamo. Yashinze umuryango witwa The Antonio Rudiger Foundation ugamije guteza imbere uburezi n'imibereho myiza y'abana bo muri icyo gihugu. Ikindi kandi ni umukinnyi ukunda gukora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu. Yagerageje kenshi guharanira uburenganzira bwa muntu, arwanya ivangura iryo ari ryo ryose mu mupira w'amaguru no mu buzima busanzwe. Yagiye abwira itangazamakuru uko yagendaga ahura n'ivangura mu kibuga, aho abakinnyi ndetse n'abafana bamukiniraga nabi cyangwa bakamutuka kubera uruhu rwe. Rudiger ni umukinnyi usabana cyane, unyuzamo agakora utuntu dusekeje dutangaza benshi mu kibuga, bityo abafana be bakarushaho kumukunda cyane. Ni byinshi wakwigira kuri uyu mukinnyi Antonio Rudiger ugendeye ku buzima yanyuzemo n'aho amaze kugera ubu. Ikiganiro cyacu reka tugisoreza ahangaha. Njye mwari kumwe ni Songa Miracle. Ntugende udakoze follow. Twandikire no muri comment ibyo tuzakugezaho ubutaha. Iyi ni Tamutamu Rwanda. Mugire ibihe byiza.